Iya, mulai ate mah dihamu amang boru nami. Oras tulak kuna burju. Iya, kami hukon hula-hula, cian sinaga tulang robot. Jadi na parjolo sahali, mulai ate mah diamatta na mertua dia bata, siala asidot holong ni rohana na mga lea partikiatan lumobi ma ahipasod dihita apala partikianon, buhita rosya bagas taganup, himati bagas nganan ng pinarademuna songon hasuhuton marga hutagalum. Jadi na parjolo sahali sidohonon nami ima songot tunaboru nami omahami naboru akatulangmu do akanatulangmu do akainongmu sia tonga-tonga ni pungwata molo tungpe dang diudak kamu songon ima sa parjolo sahali sia tonga-tonga ni pungwata. Jadi na perlu sidohonon nami naboru na doh dotong namarlas ni roha ima sia tonga-tonga ni pungwata ima sektor sa gulung kota suang songoni do na siam Batam Barat. Di bagasa pertikyanan na barudak palagudang sidohonon nami. Holan hata maulate do nabuhi si pasahaton nami. Tong tunaboru nami suang songon ima doho di pahopu nami. Na dua ima na majalo, ima songon pasu-pasu, ima parbogason, nasian uria ni tuhata melalui naposona. Jadi di bagasa pertikyanon na baru. Adong do ima nakaninga di buwak kami. Ima songon si bobuan nami, songon boras si pirditodi. Jadi songon dodohon namin na songon hatari na tua pirma poki baul pasalongan pirma tot dini na baru nami songon nima do di papu namin na dua luju ma akan ang pangomoan madututulang songon nima do na baru do di papu namin na dua dekke namok dekke si mudurulurun dengan di pasahat tabi nak kaningan non tu pahopu namin na dua mangudur honana mau mangudur boru di keluarga ni ima pahopu namin na dua songon ima sahat ni hata nami songon sahat ima sekke sahat tio doho tu pahopu namin na dua songon ima doho di bagasa partikianon na baru doho ulos ning pasahaton nami ma ulos holong nami ima songon tu pahopu nami molo tungpe di bagasa partikianon di pasahat tami songon ulos na hapal ulos na ngajang ima songon mangulosi badam muna alay mo na mangulosi tot di muna at tuhat debatado jadi molo tumpe songon ni hata na pedek ima sidohonon nami songon sianaka opungmu do sude diaka opung borum do diaka saluhuna ima hami uduran niaka tulang rorobot alay tuhat tama totong na manabay aka pasu-pasuna songon ima do dinaborukku nungalas rohanami naboru ima nama jakon songon gokodo jojo muna ima di pesta las ni roha di bagasa partikianon jadi dohonon nami ma naboru songon hatani na tua-tua ador hatiti ma ador haruka ma togu-togu ni lobu ador hatiti ma togu-togu ni horbo penggeng saur matua mana baruku pahidit pahopu sahat tu namar nini sahat tu namar nono madututulang jadi melotuk penano di pasatami ima songon uloson jadi dohonon nami ma songon hatani na tua-tua sahat solu sahat matu portea toho di dorang di bulan saya pengger saur madua ma tutu do aka pahopu kusang soni ma dina boruku yaka bayu tiut pahopu madutulang soni ma saha ni hatanami ima tu keluarga ni pahopu nami do di naboru nami mauliate keluarga soni ma hata sian hami tulang rorobot marga sinaga mauliate matulak kuna burju parjolo mahita mandok muliate tutuhata pardengam basai dison inang nang soni di pahopu nami olopung rodo opung kami tulangmu dok na tulang da pungda aja pungate sesehat mau do pung apa dua da pungda saya tubuan lalain na tubuan sikoru saya tubuan anak mamuna tubuan boru asanggiat adong aku muna sari matua naksoni tua muna inang mulia tema dihamuna diundang amuna naro tuhami ima hula-hula muna rodo ham dison jadi mulia tema dihamuna inang dah sehat tamu panjang ni umur ate nang ate mauliate matutu di tuhata mauliate matutu di pertikian nauli tongon dia pala di tikion ido tutu di hamu amang burunami naksoni nang burunami dison gabe tulang dina makila pamu tutu tunadao manggora hamu tunadzono saha matutu gokodo jojo muna tu hami
Ima tu tulang doh tu bona tulang muna. Gawe tulang. Jala di so dia para ditikia partikian non. Jong do hami di sombar na tapak. Ima ni namang adobi gokot jo muna don dia para ditikion. Jadi do tutu di hamu naburu. Ala aktif jala masuk do hamu di punguat ima punguan. Rasi raja si pahutar sekota Batam boru bere do ibe bere di son. Jadi adong do hubua kami ima anggaran naung tasepakati otik sosadia penuaingon otik songodia bilangan na rak mangatusi do hita di sona boru. Jadi do tuto ba sone do nupaman situ tua ma do honon nami tini tim mainna tinopa golang-golak pangarahuna otik sosadia jalo songodia penaboy tarpatupan di bunguata bunguat si raja si pahutar narong di kota Batamon tu godang nama pinasuna Madu tulang. Iya. Iya. Madung. Napa do? Jadi langsung ini mah tuh nang di berenami di son. Di naung macalo pasu-pasu par rumah tanggau kamu tuh sian bagas joron itu hatai marhite-hite na posona. Tiop jala gomos ma peo pamu hatan itu hatan nang tinalo muna. Jadi las arong do di son. Sian hami tulang do bona tulang muna. Mabuan ulos nahapal ulos nalas jala ulos si torok rabu parhiteam mo tutu amat na martua de bata asa tungang giat tutu las madaging las manaktot di muna ola nyo sa tujuluan ni arion asa tung lahamu tutu tujuluan dapat amma tutu hamu ay natio ya lahamu tutu tujae dapat amma hamu tutu japalan na lumomak asa songon na ni paman si tutu ama tutu dohonon nami bitang main narumiris tu abun na sumarop anak petong dihamuris boru petong dihamur torok Madu tulang. asabi nati kau kujur main na tu bini tapian manak tu dia petu tu bere nami nak pau punami mangalak kasetok tong mahamu dapat persaudi Madu tulang. Adong kope. Suatu ngarong na tinggal. jadi nek pasaton nami mah ulos nami amang parde nami Gawe. kamu majo musi naho partu sih Gawe. Setabi tulang na burju. Dang podoi. Siap. Memang mau tonggo hurang dinggam mulu mesti dar permusi do perhata. Maka tahun hatam. Tang yang musaha matu pahupung. nauli yang Tulaku na burju. Huboto do songo dia pabahenamu tu keluarga. Sete warna. Firda. Bapak meninggal di budiri kemuliaan. Iya, masa Covid ya. Saya terlambat membawa bapak ke perbadan, ke kuburan. Tengok inang borna 70. Menunggu marga si pahutar, tulangnya bapak itu memberikan sabut. Saya tunggu-tunggu si pahutar itu, aku pikir si pahutar seperti ini mudanya yang membawa ulos itu. Tahu-tahu Firda, opungmu inilah yang datang dari Batu Haji Lama luar biasa. dengan Honda butut-butut membawa ulos itu kepada kemuliaan untuk diuluskan ke Bapak supaya Bapak bisa saya antarkan ke Sungai Tamiang. Kenapa saya katakan demikian? Opungmu ini sangat berjasa di saat kematian Bapak. Saya harap itu hampir menetes air mata dari mata Bapak. Ai si dosi pai mota marga si pahutar Raja Nami Raja Bolon ai hurip puro si pahutari uposo sianau na mabuak konde mabuan ulus ni ima namanya putih abang udaki hape tuk tulak koma na batuaon dot hondana butu-bututi ngaro muse udan di tahun do udan manarohon ulus ni berenai asa buawi bolon nami tu perbandani tulak saha matang yangmu tua mata nomor 2 di bata hatok mau dilitan dorna hatok maropa hubung sian anak kon dosia paromai kon imalas nirohata boru nabi 70 ingat inilah opung yang memberikan ulus kepada mertuamu di saat dia pergi menghadap Tuhannya. Sekali lagi saya katakan dengan Honda Suzuki yang butut-butut itulah dia membawa ulus itu dengan sudah basah-basah sampai di budi kemuliaan. Aduh Tuhan, alani tulang na burju do tulak kusinaga.
molo bersaksi awison tetapi godang malihamuna. Memang luar biasa do tulakku si pahutar na batuaw. Mabuan ulos nai. Alani dung di pasato tulang ulos itu pahupuman non. Molope tangan surduk manjalako. Dang boy hupa cocor hami hamudu si mambay bunga-bunga di tanganmu. Idok kon na tua-tua dak sudat pulu nak peso sakot gabe balia. Dak sudat pasahatok tuho sobani na tua-tua nak pesi pasahaton nami na susah dia. Las maroham titi mana tuh bagolak-golak pangarahuna. Tuk songo dia pinahu pasahat tuho songo sobani hupu tuho kon na tua-tua. Tuhan tadi batama na utabaho pas-pasuna. Gajak ngomong. Mata tu. Ingotok ko doho pabenami tuhan aku do bapak ni anakon saliling di nguluku. Ima do kolok ko tuho na tua-tua. Amin, amin. Las maroham songo dia pinasahan di paupum tuho. Ibas patok ko tulang. Tuhan memberkati. Binang ido matutulang calo magodang mi.